nisam baš nešto tako mogao očekivati. Pretpostavljao sam da bih mogao biti u vrhu, ali prvo mjesto teško jer to je bilo ipak jačih igrača od mene. Mislio sam možda da će prvi biti Minić ili Janošević, ali kad je već tako na startu njima loše krenulo, onda sam vidio da imam šansu. Kada vam je bilo najteže? Koju partiju smatrate najtežom od svih 13? Najteža i presudna, partija bila je sa Messingom baš koju sam dobio. Vjerojatno ta partija odlučila prvo mjesto. A ko vam je bio protivnik najteži? Pa Messing. Upravo Messing. Šta vas očekuje sada kao šampiona Jugoslavije? Koji turniri, koja takmičenja? A sada možda mjesec, dva neću igrati, malo da se odmorim, a prvi turnir bit će u Vrnjačkoj banji u aprilu, velemajstorski turnir. Svaki prvak ima sve komplimente, ali Ivanović je tu stvarno zaslužio prvo mjesto, prvo kolo je vodio i ja se radujem da je Crna Gora dala novog šampiona baš na ovakvom skupu gdje je najveći broj učesnika bio. Druže Mariću, kakav je vaš utisak? Šta je odlučilo da baš Ivanović postane prvak Jugoslavije? Ja mislim pre svega njegova samouverenost. On je meni mjesec dana pre početka ovoga šampionata napisao jedno privatno pismo u kojem je predskazao da će biti šampion Jugoslavije. Znači on je bio sazreo u sebi da je sposoban za ovakav podvig i on ga je ostvario. Ja sam lično veoma zadovoljan što je titula pripala mladom Božidaru Ivanoviću, koga znam još od pre 10 godina kada je bio član omladinske reprezentacije Jugoslavije u Smederevskoj Palanci, u ono isto vreme kada sam ja bio kapiten te reprezentacije i na neki način njegov šahovski učitelj. Ja sam veoma zadovoljan što je učenik pretekao svog učitelja, a znajući da raspolaže izvanredno originalnom igrom, agresivnom, punom junaštva i čojstva, što je u duhu svetih crnogorskih tradicija, ja pozdravljam Ivanovića kao pravog i dostojnog čoveka da ponese tu visoku titulu. Hvala lijepo.